Dari takkan ada dari kawan awak si Jawino. Weh, orang kayu gadang ya kini. Otonya banyak, rumahnya banyak. Tiok sebanta bali-bali Honda. Mantap tuh daki. Sanang juga hati awak kalau mendengar kawan-kawan awak sekolah awak tuh yang sukses-sukses tuh yang. Tapi awak curiga dari. Nah, curiga lo daki. Lain ndak ikut pesugihannya dari. Awak tuh ndak boleh seuzon daki. Mungkin si Jawino tuh ya kerajaan online di rumah. Walaupun kerajaan online di rumah, tapi piti masuknya banyak daki. Awak lah tahun-tahun jualan online dari ndak sukses-sukses. Ndak mungkin lah si Jawino tuh sebanta jualan online lah langsung sukses. Awak tuh ndak boleh ngecek-ngecek orang, kecek orang awak. Rasa gitu ndak wa pintu. Ndak seru lah dari kok. Awak ngajak gibah, awak lo diceramahinnya. Karena laki-laki tuh kerajonya ndak manggibah. Baru saho, bakar rajo, dan bisa mendapat PT. Lejele.